Među traženim stručnjacima su i ljudi koji se bave administriranjem društvenih mreža, kreatori Google oglasa i project menadžeri. Kako se dolazi do ovih pozicija, provjerit ćemo u drugoj firmi. Nisam završio fakultet, po završenom obrazovanju koje imam je zapravo gimnazija, a u ovu priču sam ušao sasvim slučajno, nikada se nisam ovim bavio, nikada nisam ni razmišljao o tome, o community managementu, o takom copywritingu, nego jednostavno ljudi koji su vlasnici ove agencije, sa njima sam se znao i od ranije i oni su meni prepoznali nekog ko bi možda mogao da se nađe na toj poziciji, dobio sam priliku i iskoristio sam. Formalno obrazovanje ne postoji za ovu poziciju i u principu ukoliko razmišljamo o nekom fakultetskom obrazovanju i nekom 7. stepenu, onda bi to bili profili sa psihologije, sociologije, možda jezika, srpskog jezika ili engleskog ili nekog drugog, a s druge strane to mogu biti ekonomije, nešto vezano za marketing. U suštini, formalno obrazovanje nije nužno i nije presudno, već neka zainteresovanost za opšte društveno dešavanje i za praćenje trendova koji su aktualni. Moj posao pre svega podrazumeva vođenje određenih nastupa brendova na društvenim mrežama. Najčešće je to Facebook. Znači, mi smo neki, tako da kažem, brand ambasador, glas brenda koji komunicira sa fanovima, ciljnom grupom određenog brenda. Neki ljudi se jesu zaposlili tako kod nas, zato što su bili zainteresovani, pokucali na vrata, prošli kroz neki probni rad i praksu i potom se zaposlili, tako da to nije strano. U ovom trenutku realizujemo kroz USAID-ovu program prakse i kod nas su 3 praktikanta, odnosno praktikantkinje, od kojih su 2 baš na toj poziciji. Ja sam po struci ekonomista i baš sam sa studijskog programa za marketing, tako da ovo nekako i očekivani korak da će me zainteresovati i pre svega s obzirom da je u pitanju digitalni marketing, odnosno nešto što se tek razvija, tako da je to mene poprilično zainteresovalo da se usmeravam i dalje istražujem i trendove, a i sebe kroz sve to. Nina kaže i da je ovo dragocena prilika da uopšte uđe u poslovni svet jer je jako teško doći do neke marketinške agencije koja bi mogla zaposliti ekonomiste. Međutim, kada i nađu poslove ovog tipa, problem je što se radi o relativno novim zanimanjima koje uglavnom ne postoje u klasifikaciji koju koristi Biro za zapošljavanje.